Bokajan subdivision ke parlo hanjang lang swalong Kalyan Asram Asayhem kimi kang pupon. Mount Ararat Baptist Fellowship along tarni ke themate Christmas katalon pon. Nijang Karbi Anglong hamrana rong supialong ta rurang sina sarpokar chumate Karbi hong hariamay asayang deng ke padupon. Daythor AG Church along ta Merry Christmas katalon dun. APHLC Maipu Bikram Hanse Pen CM Dr. Tuliram Rong Hangapan Lahorijan Dudu Colony Eviction Ahem ki Priaput Hak Kachuro Kapajir. Jirikindeng Hawar Patowe Tumonar Wilapen Herai Kiklu along Herai Non Puanta Injir Wang Wilang. Kardom Pini Prime Time Thanbang Pini Limalin Timungpi Non Arjay Thai Bertang Ton Pen. Pini matijong ni phaing koira throkar ni ada porphai ke apor malom Kalyan Asram mahang ke thegar ni pacheton dunsi Pini hanjang lang swalong ke do Bokajan block Kalyan Asram Asayhem kimi kang pupon. Kalyan Asram Asayhem kimi kang pupon amai kachari pon long bing ti lapen mai ke phalam the ke jai pon. Sardili terang lason si Maya long aluhia manpen kachetong dun. Dr. Numal Momin MLA manpeng aluhi Karbi Anglong Tan Mouse Council em Jagat Singing ti Karbi Anglong Tan Mouse Council em Amar Singh Tiso All Assam Kalyan Asram Chunbang Boloram Phangchu Karbi Anglong District Kalyan Asram amai phura jenti mungatum chetong dun. Labangso Kalyan Asram Inglong Suatum aphan kapaching thurpon jia phansi sai doan ta ke claim ke dam pon ji pusi Pini kang pupon amaya long pherang ke atum aphan than pachini pon Penangan Kalyan Asram alam the che than chimum pe do pon si mai misen ingsamjin pen pichun pon Hanjang lang so pen Bisnu Lekthe 365 News India Data এই কল্যাণ আশ্ৰমৰ কাৰণে যি মাটি দান কৰিছিলে স্বৰ্গীয় জনাৰ্দন পাঠকদেৱৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে মই পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰ্ডম বনবাসী কল্যাণ আশ্ৰম আমাৰ বালা চাহেব দেশপাণ্ডে ফাউণ্ডাৰ পোনপ্ৰথমতে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে 1952 26 ডিসেম্বৰ জজপুৰ বুলি এটা জায়গা ছত্তীশগড় ষ্টেট আজিকালি ষ্টেট হল ছত্তীশগড় তাত আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যালয়টো আৰম্ভ কৰিছিল 1952 চনত মানে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 5 বছৰ পিছতেই এই আশ্ৰম তাতে আৰম্ভ কৰিছিল। আমি দেশপাণ্ডে ডাঙৰীয়াক আজি বৰণ কৰিছোঁ। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত জনজাতীয় লোকসকলে ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰাণ পাই উঠিছিল আৰু তাৰেই আজি অনুপ্ৰাণিত হৈ কাৰ্বি আংলঙতো আমাৰ বনবাসী কল্যাণ আশ্ৰম খুলিছে। Rong hithi mate mati punga long kedo Mount Ararat Baptist Fellowship along arni ke thera peningkan kimia jai mek ni phaing ko rap pen cheng ponsi ni phaing ko rapho thongke brai si la pen ar koi ni phai siar nian pithik pon lason si ni phaing ko rapho arni supoi nut iphan mahang thek tang lu puwa thepi en ponsi Christmas ajai mek deng pon labang swalong alhi sar po amana peng pen Karbila marjan lun se po Samson ing ti chetong dun la pen lun se pia kang sang hi pi seta me chetong dun si jumisen ar namalun ka chetong dun arada phan parjite kang adun thu ka chupha lu hi pen Karbi Anglong Tan Mouse Council ex Deputy Secretary Chandru Singh Teron Karbi Film Director Jiwon Teron la pen rong hi thi GB roton terang atum chetong dun labang so jai meka long pastor pi rong pi S Phangcho Donaldson Timung Anilson rong phar la pen je rong pi atum pen si jumisen ar namalam than pon si Christmas katalona jai mek ninga rong pen sayang deng pichun pon Diphu Penajit Gogoi 365 News India Hola que tum dak monarara long ini tum Christmas katalon lake adok ave ningarong atemala dang ni tum gesitong korting gitu tumas tami pini ke Christmas tum ningarong apen okola dang ni tum
Monararat la pucat kali pini pirke dang Kristo pan ke kroy korting jir tum an ke pini ke la ke Christmas ka talon jisyo mahang ke thegar ni lo la si itum ning che parong pik la pente itum la dak do ana korting jir pen ke chingrum e thega ding tum an setame itum alang tum phan tame itum choropar pik ni tum Christmas along ni tum along lam lun pen chenglok ning na che parong dun pot alang tum phan tam nei suri surya kiro pilo la pen Christmas amen pen elial kaddo kabe pen pirthe danga tum hasame Karbi Anglong korting jir tum an setame ni Christmas amen pen kurbang thula pen kardom pe jir do tum checheng atumi towe taring koi rap lipen pini taring koi rap phon la nini phansin tum la bangso a Christmas ken tum talon pon la pen mesen me et pen sin tum pini an talon ponong lo cholo Nijang Karbi Anglong hamrena rong supi habedeng japa chok lamalong rurang sina sarpo karchu mate Karbi honghari amai kero karchu ponada porphai throksi pen sekar klia sayang deng pangcheng ponsi porphai nerkebra chitima por ke che lama pangjar pon hemari tero na hin pen silama pangjar pon lo labang so amaya long mai che phem pon hemari tero na pen kongchun bang ronjit tero na tu mai che phem pon labang so amaya long aluhia man pen kachetong dun lakhaing koi baitha langso LSC MLA Rupsing Teron lapen Hamren Fisheries Officer Sotropator lapen chetong dun ZKYF kongchun bang Sarmen Inti Borpuri Cholems Vice Chairman David Timung Son Singh Dera lapen ke theki dinga tum chetong dun si labang so amay RD pidun si mesen pen kerukar chuasai pichun pon Hamren pen Rostom Inti 365 News India Pini ane rurang sena sarpokar cho bangso bangkela ke pini dele ke chengalilo non nilitum dak hamren angkang amaya bangta nikan throksilo sita me nilitum ji theklong ateng bangkela bangso rurang sena karcho meeting ke mate ammai ke aphiong nang chan bom lo la son sinitum ji theklong mane ke chengsian ninkan ke prai nilitum pudamelo pulon te bang phoket throkai ban sidu stapin yani bangkeli tum prai pharo proxiner ke badra ranjit tong lo lasi chun pon bom lo poson sini tum si chini tangtela rong rong same pinanon uwi mi tu mange ka chu phiu bang tin ni bom lo lapen rang li tum ke thana teng lo te guru sar mate diuri tum ang thelang no semen je than ti pora to lasi la solam tani li tum yithan pon lo je non uwe gi mi tum ke kope posela bangso dharmo mala bangso kampen ingrai fruiver ma ke la solam the bang ke hoglo je ke damtang akuru sar tum bar lenge sar tum ke than kaselet la pen ke ako kachupang thir ka veda report la so pase uwe gi mi to mange ngrai phu sistame nono bang ke karkli phiju pustame pang thir energy kichu kijun pustame aprang ason pu kangri kang krang person pu kalide energy aniyoma tem si claim nei poson sinon ke uwe gi mi tum ta sab wang chet lo tangte ngali tum pinanon just met pet itum Karbi khai tang jir ke dam bang ke non bir tang lo la si jir ke dam so pu thang जीर के दाम अपुठा का बांग क्या होक वेग लो इली तुम क्लेम वेग नहीं या साइलो लगे मने साइकेटिक के लाम बिना का मत दियो लसिया होक लो लबांग सो जीर के दाम पो बांग के इली तुम फेस्टिवल लोंग सी इली तुम क्लेम पन चोट हदा क्लेम चोट पुकली आका मते तुम क्लेम वेग नहीं लसी परो तुम की पोलाम दो जे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोलाम दो मने ठेकदुन लोंग चोट कली आका मते क्लेम वेग नहीं लसी नो इली तुम माला बांग सो साइट इली तुम नोन क्लेम पन नहीं टिक के उवे की मी तुम चीनी ने दे जी और लो लगे Tang pianong chitong si hem pagi som hang ke thek na long dun la son si patum na matijong ni hang kora pon la hang kora thong war ba wi music conference ya kang di date to educar Christmas ka long dun la bang su Christmas ka long ko na long chairman mate pastor Livingston thang ne kung si bang so jai le la pen do vera pu pa de yen kon si pen long ni rong ka ni anang adun ka barin chimbang ke AKS date to educar hari kelvin nang ni sekali Abirta ke meke bana tangga chitong rada kon aner ko hai ki ni benani ki or hai ki ra chitima karna mata makam ajit han ko na sai patun patun Christmas ka kadon ko sen me dei huri ka nilitum dei thoreji amonduli non laki nilitum don hemtun likara sirkep ando nilitum kucela nasi
Ani kan bang son thak thak tame militum pineng ding samjin ben talon pon long apot arnam hanta akiru pilo do we dak mang sirap mang kidudun laben dak na kidudun ahem tunan mas tame nigang sam akar dom pajur tum lake amhang thik dang lo det pen up saru sarhang an sitame militum isi ador pensi militum inut pen ke pathik bom do las militum las ke cirung pen si labang so ajai me ke talon pacun pom an kan wang ta Nijang Karbi Anglong along matijong ni phaing ko rapho jo mati patowya jo por phainer kep malom pen to monar ve ke jang hut herai nang ke klupon along herayang som abui birta ke pangdak pon bom hut anke thanglam ki pho birta ribdun long lelang puwai phit sita juri kendeng hawar malom habit marada pila pen wo pinang an na hokdun mimi pusi rada tum chithan pre Kheruni Penjaram Kathar 365 News India এফালে চাচোন ৰাইট শিলগুটি আমাৰ জিৰেঙেনেং অঞ্চলত যোৱা ৰাতি 8টা বজাৰ পৰা প্ৰায় 30 মিনিটমান পৰি আছে কণ্টিনিউ শিলগুটি 30 মিনিটমান পৰি আছে Karbi Anglong Otan Mouse Council lapen Karbi Anglong District Administration atum chelangsi kedamtang matijong ni phaing koi lapen koi rappliar ni Karbi Anglong District lapen Nagaland ahoya duyalong kedu Lahurijan Block kethom dudu kolonia long le along aronre honthe mimi ongdung Bangladeshi ahem hei hui Karbi Anglong Otan Mouse Council lapen Karbi Anglong District Administration atum chelangsi eviction katharlia sai kedeng thekapot Karbi Anglong Otan Mouse Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan sai kimi kedeng thekapot ningak longpen EPHL simai phu bikrom hanse pen kachuro pajirpon sai kimi kedeng along kai ke ta EPHL sia songpen ke cherap chitu dunwer ji lapen Lahurijan block ke thom dudu kolonia longle along eviction de da phiseta me labang so along le along Karbi Anglong Otan Mouse Council pen kupine department bipon asonte me senji lapen labang so along le along eviction na phiseta kai ke ta cherok tok dover nangji kedamtang langkai jana long ason eviction tharle da phisita Karbi Anglong Otan Mouse Council pendeng lo sitami nona phi ke eviction tang adim puthot aron re pen ke dotum do thip lake mithang ke chokche kachirok to kawya potlu lasila hei hui adim puthot Karbi Anglong Otan Mouse Council pen eviction tharli thunangji lapen lapuni jang Karbi Anglong along le Kheruni Professional Grazing Reserve thihek pen PGR lapen Village Grazing Reserve thihek pen VGR along le along ke doa tuma phanta Prabjin pen Karbi Anglong Otan Mouse Council pen eviction katharlia sai deng vek nangji lap East Karbi Anglong Uttar Borbil along aron re pen ke doa tuma phanta tharle vek nangji pusi West Karbi Anglong EPHL simai phu Bikrom Hanse pen Karbi Anglong Otan Mouse Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan chuning ripon Dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India Dudu koloni long recently no dobom buta pumela lada eviction abu thak bangke nitum all party hills leader conference pen bangke we welcome the step taken by the Karbi Anglong Otan Mouse Council under the leadership of Sri Tuliram Dr. Tuliram Ronghang ke hai nitumi pubom lo Karbi Anglong long atok anu east west le lang pustame illegal encroacher ke ili tum char plot sai sel sitame kedamtang council dobom lage non BJP government tumlo sitame kopi posila tum pan apor ke en langma sitame it's never too late alang le tum bang so step ke en bang ke mesen lo lapen eviction bang totally completely teng pam make up bosi nil tum ning thepon lo lason thak thak si ili tum lang pon lo bultang te West Karbi Anglong na tamil theklong lo West Karbi Anglong long ke la PGR along dak Kheruni along bangke dakta illegally encroacher tum si nang bui huplo lapen dak masi establishment si bangai che plan thulo si ladak tamil tum 2016-17 hut pen tame council phan tame pachini lo je ladak tame eviction drive bangke immediately take up nangji pun tum request lo appeal lo si tame Pini Arni anta eldum thekpon long lela lason thak thak si utor borbil haladak le thot tamilo eviction vek nang je thailo first
ke cheng seek eviction ke deng ni ya thai lo stame na andai litum thek pon long le lang so non apor dolang la song bong pen alang litum claim pon popusin litum ning the pon lo la pen eviction la ke even the Supreme Court order hai huin da do ka ferening ala mawe la ke legally ke claim ning je sai la si council legally ke claim ning ti kumar lo ile tum common man tum ke claim no da kumade di so who is in the authority long ke do dum si la bang so sai bang deng ponang po Pini Abirta kala puan sekang ton iglo ajo kemi kardom.